Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Voilà, haray hande ko dimanche 7 juin 2026. Solidarité pour la Guinée. Voilà, hande kadi en nati e live on. Haray comme d'habitude no andir don non. Ine wondi do den e communicambe ben fi kagnoton. Donc haray don tora kala e modon natude ko live yo wawu senditude. Voilà, yajine moƴƴa. Donc haray ko ɗum halduɗen. Haray de wondi ɗo ɗen sœur Maimouna depuis l'Allemagne. ɗen wondi ɗo kadi MKB depuis le Portugal. iɗen wondi ɗo ɗen kadi Modi Mamad Lamine depuis l'Italie. ɗen wondi ɗo ɗen kadi Fodéa Image depuis le Maroc. ɗen wondi ɗo Tidjane la puissance. ɗen wondi ɗo kadi Mohamed Diallo depuis la France. haray on fop moɗon on torama senditugol live on dès que no natir ɗon sendite, c'est très important. haray ko haldi fotti men on, voilà, wana en habu wana en siccu, c'est très important. Bappa Jamiu kadi il sera là. Voilà, iɗon andi iɗen jogi gaɗen communicant ɓe wona disponible, wonɓe voyage. haray min yejjitali fi maɓɓe, haray meɗen salmina ɓe. Donc voilà, haray iɗon andi actualité on ko fewndi kon ko meɗen. Donc si tawi hawri menen ɗo ɗen min joɗaki kadi min yewti kadi fi muɗum, haray moƴƴa. En plus ko min yewtata fi kagnoton ko ma min yewta fi ko fewndi ko leydi men, par ce que ɗum ɗon ɗen no mapini en fou. Donc ɗo haray ɗen wondi ɗo e Tidjane la puissance, en adora e mo kanko o waɗana en ɗuma on honno introduction hande live men on. Voilà, donc haray Tidjane a jonnitama konngol ngol. Ok, monsieur Ilo, haray mi salmini kala wonɓe jenɗade ɗo. Haray ɗo wawi fermude WhatsApp mo, merci. Voilà, haray mi salmini kala wonno kala plateforme ɗoɗen e kadi men wonɓe ɓendarde e cenɗe ɗen fof gadnoala. E haray toujours ko andingo jama on wonandema fi kañoto men on koye ɓurto wakkilade. Haray déjà ka titre vidéo on yiyay ɗon information ji ɗi fof no waɗa ɗon numéro ji ɗin fof Guinée, Sénégal, Côte d'Ivoire, Zélon, kadi Amérique ga e WhatsApp e Kachap on Amérique. O yiyay ɗum noon ɗo fof kadi li kañoton en ligne, kono kañoto en ligne on o expirino ko ma min fuɗɗito goɗɗo, mais toutes les façons mbeɗe waɗimo ɗo pour le moment. ɓe ndaara noon ɗon fixire inchallah e ɗe balɗe ɗo siko ɗo Allah moyi. kare koye ɓurtu wakkilade na en taƴo koye anndu piji ɗin ko fewndi ɗo en foolaka ha hande fenade foolade musidɓe, ha hande fenade nde jawaari nde yahi ha tunda nde jipporto noon fenade laamu kono wayi pay koye ɗin ɗo e wonko yaade o yi wattane toyini gonɗum ɗum dogude ɓay ko ni kum hitande ma ko ndugini so yi kum dogay ko wuya watto oɗa o sikka o fuuli o yaha ha o yana, so yani o fuɗɗo wullugol o wonɗo yarde ɗo yara feƴƴitiromo ɗo yaha. Donc hande na en taƴo surtout ko gonga wonde e mum wonen ko wonɗen ɗon mo yinini information ni no yakkinere e rumel donandema momadi Algérie Doumbouya yalti ko information intox ɓe woni wadde ɓaygal nari mo Guinée. Pour l'instant, en tout cas, selon mes informations, jusqu'à hier à 0 heure, hande Conakry, imo Conakry o yaltali ko woni no wowi noon cella makko ngal no woni très dégradé. Manni o sella, manni mo ñammina ko ñaami o, naare mo ñande fini weeci o, imo horade mo lannude. Hande koye nganndude woni ɓe hetti ɓuri ko Mamadi woni. Naare mo soki goɗɗo no heɓa laamu kono hare ko huɗaɗo. Par ce que kuddi yimɓe ɓen ko ɗum ɓennata Antonio Dara o kuddi haɗɗali heɓo jawdi kono ko feere nembonata, haɗɗali kadi heɓo laamu ko feere nembonata. So yi goɗɗo no heɓa ko Mamadi heɓi ɗo ala malgré o wari yimɓe le 5 septembre 2021 temmanke har jama no ɓittino jama iwtiriɗo makko inni joni oɗo no gasa wawa e wonande Mandela o ari o waɗi bone ɓuri laamu wonnon ngu ɗon ɗum no tawa e neɗɗo huɗaɗo ɗum koye kuddi tawa so na ɗum Mamadi o jaɓayno waaju ko
élection ko bay ko au Porto Hanonini il était un véritable Mandela pour la Guinée, pour l'Afrique. Hanonini mo wonno référence jano Hanonini mo wadi c'était mo wadani ɓengude makko nen fof welo e moƴƴere mais o jaɓa ɗum ɗo mo gollirde doole de laamu wonɗo serde laamu yo andu hunde wotere o dolnade ko sayi on donni seede ko sayi on donni Amara Camara e bemmo dadi sokkunoɓe ɗo e sayi o nawi ɓe kaso CNDD sokiɓe d' accord baba amara ko fiya affaire yeeyo jondi sokirama donc e kadi mi yeeto moyi Amara Camara no haanono récompense daraji sellu hunde wa muɗum ala par ce que so mi yeeti kan ko wonno e honnon alaji sellu wawiri yiwirde gandugol ɓengude Amara Camara mawɓe makko ɓen e sayi on taway tagaɗo ko ɓen tahon ko duguɗa tawɗo ko ɓen fof joni to hannde miijo jiiɓe alaji sellu kono meji ɓe jiiɓaɓe fof ndaare walla on ɓe woni jiiɓirɓe ɓen tigi par ce que ɓe yahi haa ɓe uno e inni e wooli toujours seldalen ko sellu mo daɗa donc ko na jama on décourage o yi sélection mo ɓe waɗi on ɗo mi yetton ɗo musidɓe e nder hitande duuɓi ɗiɗi ene ɓoya ɗo promotion assemblée nationale laggine par ce que ko jaatiraɓe to ko keliraɓe tum fayda suɓodiri waye ɗo Amara en ɓe garta honno CNDD ma ministre ɓe goo ok ma on politique ɓe goo mais ɓaɓe ka CNT ɓe recommandude vraiment ɓe recommandi keliraɓe mum ɓiyoɓe wonu député ka assemblée so yahoyɗo e bureau ji assemblée guine mo yewi toon dankoye oto jugu on par ce que ɓe lani wadde leydi men ndi leydi caga o yaafoto fota yewtere men mais no metti ko tawde ko jawle men nemon ƴettude ɓe waɗa piiji bonɗi ko fiiɗo e wawata ƴettude hoore mum par ce que ko fi hunde kafaɗe donc ko yimɓe jiiɓiɓe Allah waɗi hoore leydi on noon kadi si en faala yimɓe nunɗuɓe fewɓe enen tinta e nunɗa e feewen par ce que population guiné o ko enen ti woni victime hoore men ayiye guinéjo no kellana goɗɗo fi intérêt makko personnel après mo andi pellen ɗum won kellande ɗon ko bonanɗo leydi ndi fof sona ɗum hannde ala ko dokkima madi en ko ɓe arno en fof yewtiroba maɓɓe sikkude ko yimɓe kelduɓe kono ɓe holli en ko yimɓe warayɓe ko yimɓe toññeɓe ko yimɓe yeeyeɓe condi ko yimɓe waɗaɓe piɗi goɗɗiɗa yarlade ko fiyon ɗum tawata hannde a yiye mawɓe ɓe newtira ɓawa ɓe o yiye jangguɓe ɓe newtira ɓawa ɓe o yiye hannde tedda paɗe en hannoɓe wonde solution fino ɓe ittira ɗi bandiji ɗo ɓen noon kamen no dowtiri ɓawa maɓɓe ɗum ɗon fof no dawa ko ɓe no dago honno no fof no dawa ko ɓe no dago population on no wayi o ko noon lamɓe ɓen kadi wonirta donc kattoɗe wakkilo ɗen ande piiji ɗin kadi toujours nangi tawi bano adama ndaare ande histoire Rafiu Sow en noon politique guine mo yi o debbo journaliste jo canadien jo ko ari indi o imo wari debbo mo wonduno e mum Canada en 2007 hande ko ɗum mo ragganakkude ɗo en 2026 kono mi ala innude ko gonga mana gonga kono fof pi révélation on no enquête ji debbo journaliste jon e transmi ɗo jonni ɗin fof hande go yimɓe ɓe ɗa waɗa hande bone e inditoma e duuɓi arayni ɗum koye watta yili ɓay mi ɗum ɗon inspirimi direct e piiji bonni ko CNRD woni wadde ko CNRD hande ɓe nangudeɓe ɓe wara ɓe nangaɓe ɓe mujjina ɓe wadde piiji ko ɓe faalaɓe sikkude luttey dadi sen ko daɗa ɗon ɓe daɗata kamɓe kadi donc ko sélection ko waɗaɗo ɗo koyen andu lagguiɗa la représentant assemblée hande l'objectif c'est comment faire partie ces dingues là pour que nous puissions récupérer notre beau pays wona en taƴo wona en décourage o hande ɓaytude ɓawa gonga kam inchallahu en wawa e folde donc information kaño ɗon no ka titre ɗo haray on hejjitali ndaare kala ko Allah arsikimo kala e men ko fi labudaji men ɗi hara mi seyɗo ko haɗo mon darade merci. Merci beaucoup Tidjane la puissance, très belle intervention. Voilà, haray ina yawde directement Mohamed Diallo depuis la France. Haray jonnama parole Mohamed. Après, il faut des après parole. Il faut des après c'est toi. Assalamu alaikum Seydou. Haray men salmini on. Men salmini ni jama wonɓe partagude ɓen ɗo e lomɓe laykude ɓen fof. ɓe garti kadi hannde kadi toujours le même problème ko jokkuden fi mum fi laabudaji men ɗin e ngala ronkude e ngala somude e ngala haaɓude ko fi o kañottumeɗen hara toujours ko toriɗe jama o yoɓe wakkilo ɓe ara ɓe tawta en
wallidire ngen fof meɗen fiyo kañot no yara yeeso en torike marɓe goɗɗum ɓen o taɓe yawi to ndu muraɓe hande yiɗe renti ko fewdi konka meɗen yoɓe arɓe wallito fiyo kañot no yarra yeeso fino waɗiren golleji men ɗin labuddaji men ɗin foppuno e fiyo kañot aray ko toriɗen ɓe yoɓe wakkiloɓe ara en wooli e woltike surtout enen o aventurier ila France ɗo ha Allemagne ha Belgique ha Espagne en torikeɓe ɓe wakkiloɓe ara ɓe tawta en wallidiren fiyo kañot e ronkatagoy e ronkata par ce que ko fiyon ɗum ide renti soñjaji ko wonde naɓude kon hande kamen e yii hikkaniɓe yeesoɓe konno boni en guerdini e yii hande yeru wonɓe yaltude ɓe woola findina haqqille musidɓe men ɓe ko seeɗaɓe onon misehilo Tijani e seeɗaɓe commune kamɓe woni affisaɓe luttuɓe ɓen noon ko seeɗaɓe woni e nder WhatsApp ji ɗin no wolude ara en torikeɓe ɓe wakkilo ɓe ara ɓe wallito ɗum yo jama men o gandu gonga Tijani ko holli kon ɗo si lebbi seeɗa feƴƴiɗo ara assemblé o mi sifota ko mariage o nduɗay ɗo par ce que ko copine e copinage fo moɓidirano wiyano no waɗa e assemblé hande si ɓe feƴƴi ɗo en denna boji ɗuɗuɗi ka assemblé ɗo ara yo jama men o yo wakkilo sutena gonga kan jokka gonga kan par ce que ko kamɗon wawata avance ko kamɗon wawata wallude jama o sa jokki fenade ko sama kala jokkuɗa sama kala jokkuɗa sama kala yo jama men o yo findi haqqille mum ɗen koyɓe bugoto ka dade maɓɓe ɗon koye bugo koɓe junnataɓe ɓe bugo ɗon koye nafataɓe hande si a daari musidɓe men ɓe ɓurɓe ɓen hande no hukkaɗo e kasoji noɓe no kidnappa andaka kawto woni joni noon si ɓen ɗon si kalise o gokkoyɗi ɓuranima ɓen ɗon ara mi anda kon no falata ara en torki jama men o yoɓe findi haqqille maɓɓe ɗen ɓe anda koɓe faala ara on jarama ɓayru haalana min tu won nder ga haalana ko gasata ara dow ko toriɗe musidɓe men ɓe wakkiloɓe ara ɓe tawta en fiyo kañum assalamu aleykum wa rahmatullah Mohamed Diallo. Merci beaucoup Mohamed, très bien. Aray Fodeya Image, tu as la parole. Fodeya, tu as la parole. Ok, Fodeya n'est pas disponible. Aray MKB, si tu es là. MKB. Oui, c'est là. Allô? Ouais, adjonna ma parole. Vas-y. Allô? Vas-y, MKB, vas-y. Ok. Rabbi satafiri wa yassir li amri wa halul uqbata min lisani yafqahu qawlan haray mi sammini e wondaɓe ka moƴƴodere ɗo de hay goto accaka donc ka moƴƴodere ɗo de haray wonɓe sifde live on haray koɓe partage live on fi fo heɓa information o donc ɓe anda ko fewndi ko wonde manna e ko meilleure solution pour la Guinée solution e fi la Guinée on ko ɗo kañotto e mo ɓeeɗo tawa ɓe no jogii souci leydi lagginde ndi yondi heɓu nonɗal e goonga e saria ko ɗum ɗoynete la buddaji men ɗin e findi ɗo leydi meɗen laggine ɗum ko kañot ɗoɗe haray jama on no noddita moƴƴa tawtugo ɗo ɗo kañot wano noon haray buyi woodi ko faami e oɗo kañot haray donc wona ko woɓɓe go sikkuno kon e wonde manna ɓe wawa e ɗanningol oɗo o wawata ɗanade par ce que kala ka gonga kan woni aray ko ɗon tigi tigi o yimɓe moƴƴuɓe ɓen ndewante ko ɗon woni awdi allah ndi tawata ndi wawata e mulugol e guinéɓe ɓen ɓe holli e ngal kadi e patriotisme maɓɓe on koko innaɗo wonde manna e élection daguine foppo yii donc hay kamɓe organise ɓe ɓen ɓe andi hande kadi wona e
are wona people woni ko naɓɓe ton haray ko wonnini ndelan ko groupe yogaɓe woni ko desini yawɓe ɓen tonɗe tigi tigi on jamawno deƴƴir noon holli oɗo silence wonde manna ɓe yahaɗi élection o donc koyɓe notorno gonga on woni ɗon ɗe tigi tigi on foppu weltanike lagine communauté national international kamɓe kay ɓe yii ko feƴƴi ko lagine andama wonde manna leydi lagine ndi oɗo saayi wona tigi tigi on haldi fotti jama o wona ɓen ɗon yimɓe woni ko jogiiɓe doole ay arnaki leydi ndi donc nangi tawaɓe ko ɓiɓɓe leydi ndi harata ɓe bonna fof ko hanani ɓe landi leydi ndi ara ko ɗum noon woni sabu koɓe nangira ɓe mutinira woɓɓe go kadi wara eɗen andi noon affaire dartanagol gonga ila law haray ko ni tigi tigi o dundarankoji ɗum jokkirta eɗen andi noon golle dundarankojo jokkitorta ɗum noon suuɗanaki goto e muɗum aray ko kañotoɗoɗe hay goto ta sakkito kala kadi humpaɗo information jiɗi donc ato tigi natude so contacti donc numéro ji affiche ɗi donc o heɓay kadi ko sifanomo tigi tigi on ko honɗum woni tigi tigi on programme kañum toon wona ko suuɗi ko tawata kon ittanayi leydi lagine ɗi ande maɓɓe ɗen aray goto kala ko wontiri salminama ɓay ndiyannam no arde kano wontirga haray ni hattaɗoɗe on salminama on weltanama. Merci beaucoup MKB. Alay sœur Maimouna da préparade donc en attendant weltanoɗen ɗo ɓe wonɓe wadde ɗo cœurji ɗin ɓe wonɓe partage ude ɗo haray on weltanama ko live gaɗen haray Bari Timbo Bari merci merci à toi merci à Seydou Diallo haray onon kadi heddiɓen fof hiɗon salmina hiɗon jarna donc min arta e moɗon joni si Allah jaaɓi haray sœur Maimouna depuis l'Allemagne haray da jonnama konngol ngol merci haray mi salmini on fof mon mi seyɗo waɗa mit oui haray assalamu aleykum mi salmini on fof mon mi salmini kadi auditeur ɓe on ɓen sibude ɓen haray mi lantike on fof mon si ɗon e jang gonga komi sehlo innata kon jamma guine e jon wondi on awa haray koko haray ɗo min nodditi peuple guine on ko solidarité pour la Guinée ɗo haray koyon aɗu tawton min dartonoɗen gonga men kam ɓar ko gonga jokkuɗen ɗo Allah wallay par ce que goɗɗo Allah wallima o koko tawruma kon sa waliki alaniki a inni Allah addanan arsike an on o tawalan ɗon arsike ma on tawatama ko yayal to waɗa sabu on haray ɗen tori peuple guine on fof yo aru tawta en wallito en Allah wallay are ko ɗon mi wonata fi kañum to solidarité pour la Guinée are ɗon ko Guinée en fof noddita goto accaka haray kadi ko fewndi ko leydi men kon hiɗen suti ko fewndi ko leydi men kon goto yeelaki yirgol leydi makko ndin noon en fof men ko yeluɗen ko yirgol ndi leydi men hara en doganaydi hara yimɓe ɓen doganaydi en fof men ko ɗum falɗen surtout hande so a yi yaasi on no wayi noon hande kala no faala ko muño jalbu teeƴa heɓa ko hoota ɓa goɗɗo ko neɓuɗa ko yaasi o ko neɓuɗa ko yaasi koko ma ɓuranma si tawno noon ko yaasi no weluno fiino hande ɓe cadre ɓe immiɓe jogi lagine ɗo fof jokki fenani ɓe fof maɓɓe ko ɗo ɓe won ɓe fof maɓɓe ko ɗo ɓe wonno débriyade ɓe accatano awa welo welo ngo ɓe marno gangu ɓe hoota ɓe yaa ɓe jooɗo o lagine ɓe jooɗo kadi hala ko hoore fenade wonowo leeɗe porto ɗo yango ɗo janga ɗo siko arɗo jangugo siko arɗo ɗaɓɓere heɓa ko heɓɗa kon ɗo fof ɗum tawa hoote e leydi ma ndin amara réalise gol suka ko yewɗa ko yaasi ko min hay jollal ngalɗi e Mamadi Doumbouya e groupe makko ɓawana yen fenindira men wallahi Guinée en jowo ala ton ko diaspora ƴetti leydi men ndin en otage ko diaspora ɓe huyɓe wonnoɓe gaaɓen e gollataɓen on famude ko ɓen ye ƴetti leydi men ndin en otage haray ko peuple Guinée on mi noddita yo immo dadi to daro raɗoɓe ɗo nettire leydi men ndi heɓen exemple e Sénégal ñande wo Sénégal no jannude Guinée itten konnako en gaygu simi woni monema mi ƴetta population Guinée fof mi andi tata fiɗen noon fi an aaden goto min
mi lorla leydi fof are no yurmi are yalla ɓoftu wallugol e laɓɓinanen ɗerɗe men ɗen moƴƴinanen leydi men ndi nanga mamadi donguya e kunu mum bandi mum fof naɓa ɓe naɓude ko goɗɗo wolata fi maɓɓe aduna hiɗen tori ɗum ɗon allah ade guineɓe ɓe yottilo duumo e toragol allah ko ɗum ɗon wawi so nden mara armen mara putte jogitoɗen hoore men e gawle men ɗen gaare ndiyam gaare tuundi ko ñabbeli jelu aranta en ɗo kadi wona filanko leydi ɗo ɗum ɗo fof no laaɓanila min wonata ko min soto ko leydi to ko kala ko waɗi ɗo tawaylam ɗo kala ko waɗi to min mi récoltay ga aya ko ɗum waɗata surtout enen yaltuɓe ɓe ɓurten wakkilade dadi to ɓen darɗen ko woni ko leydi ɓen ko fiyo change wonɓe toon ɓen tum wawata ɓe wawi jooɗade ɓe jeƴƴintino mais piiji gono toon ɓe wawata ko enen ga jonnindirta juuɗe wonen hunde wotere raɗo eɗen ɓe bandiɓe ngaare Abdoulaye Wade e honno Abdoulaye Wade hande ko heɓi teddungal ko woni falaka sugal ngal teddungal ɗo awa hara mi ɓeyditana ɗum ɗon militande IFDG ɓe par ce que malgré ɗum ɗo ko solidarité pour la Guinée wonɓe yewtude ɗo wonɓe innude alaji sellu naw yiyo fottine Abdoulaye Wade ko duuɓi jelu mari heɓide ɗuma alkamsa feƴƴira ɗo wona duuɓi temedere Oui, santa. wona heɓi duuɓi temedere joni si tawno Ouais, ko Sénégalais santa, ɓe ouais. innuno Abdoulaye Wade ba appel si tawno noon Sénégalais ɓe innuno ma militanɓe makko ɓe innuno ano joni ɓaranga heeɓi 60 ans 70 ans il faut que poussa men gasuka goo Abdoulaye Wade laamotono ha hande o onore koko heeɓi ɗo aba ono wonno on pinka Abdoulaye Wade o ƴettaali pinka koko Allah gisellu makki tuta wonata on si Allah no winnanilan laamu mi laamo si Allah no winnanilan laamu mi laamoto Allah noon winnanimo laamugoy mais ko woɓɓe sali innugol o hendu to ngullango o hendotma ko ngullamo jomum ko humbo duwa dartanade ɗum ko guineyenjo yewɗo suɓimo on inni ko an laamotoni wona kanko duwa immade dadi to daro o inna mami laamu o ƴetta pinka Abdoulaye Wade yettali pinka mais o combate peuple o immi wonji e makko ɓe lamminimo awa Sénégal koko Abdoulaye Wade laami Sénégal immi alhamdulillahi rabbil alamina il y avait rien au Sénégal Abdoulaye Wade ko laamoto mi sikki ay mayo maɓɓe ngo mi sikki ayde jeyano ngo hay ko yeeyan comme lagine ni fof no yeeya koko Abdoulaye Wade ari ɓe hetti piiji maɓɓe boyi o gollile ndin kanko o falono wadde troisiéme mandat fof no andi par ce que nanta on 6 Sénégal o fiyu pindingol seɗɗa tum militanɓe IFDG ɓen e ayɓe wonɓe ɓe puusude ɓen par ce que woɓɓe hara wolata no sellu jonnu goɗɗo ceerno ɗo lagine mara ɓuri sellu on faamude hare to mi juutin haala kan ɓarona min tu won ɗo sino yewte no ɓuri ɗo seeɗa hare komi tori militant IFDG fof les vrais militants et peuple guiné on appelle to na militant IFDG tu lammini alaji sellu ko laggine fof ɓurɓe ɗudde ɓe 90% mi inne ko alaji sellu wonani faalayo laamoɗo ɗum ɗon andanoma 2020 2010 e yinne no gasa hare ko 60% mais 2020 si Alpha Condé joƴƴinama o wolanama ko laaɓi ko baso yimɓi o inne ko 90% peuple guiné on wotani alaji sellu awaten décourage soutenen alaji sellu kadi ɓurten tonugol mo kadi honneur mo Abdoulaye Wade heeɓi o jonniten mum sino lagine koko mi wolata ñande wo ñande Allah inni ko sellu en inni wona kanko en nema e ñamude tuundi lagine tuundi laawi bonɗi accident enen ñemum e wonde moƴƴiro ɗon e bonɗo fof nafitore par ce que fiyo no sabu bonɓe ɓe watta moƴƴuɓe ɓen kadi lorro ay lan tori Allah ballan yo finni gimme jow hakkil o itta fonnako ɓernde makko ne waɗa ɓernde laaɓunde amina ya rabbi ara mi salmini on si ñaari ko haa ɗo albaka salamu aleykum. Merci beaucoup, Sœur Maïmouna. Très bien dit. Hein, vraiment, no laaɓi. Haray Saykoumar prépare donc en attendant hiwre den ɗo ɗen. Monsieur Souleymane Diallo qui dit qu'il est ravi de nous retrouver.
Voilà, hiwroɗen donc kadi Diallo Abdoul Karim. Voilà, que le bon Dieu vous paye. Amin ya Rabbi. Hiwroɗen donc Boy Love. Hein? Hiwroɗen donc kadi Diallo Abdoulaye, Diallo Abdoul Karim, Lazio Diallo. Aray hiwroɗen donc kadi Balde Mohamed. Voilà. Balde Mohamed. Haray on fop modon on wonɓe senditude. Diallo Agibou kadi o hiwrama. Longue vie à vous aussi. Ok. Longue vie à Selou Dalen Diallo. Merci beaucoup. Aray partage ou gol live on wada cœur jiding haray do weltana. Merci beaucoup. Aray Seikoumar, tu as la parole. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comité de communication do hada misalni on yakani ke Allah subhanahu wa ta'ala yakani ke on ana wonbe do ben fo e pepte kine tugiti be gonga kan woni huforde gonga kan hada yo Allah on peydu courage on kadda nan peyda tabin tingo fi data na gonga kan data no hatte mo on fi citoyenneté mo on waaw tabbi kadi no baste ni de ko hawtan buri non no nande yen yewtude ɗum bimɓe fiifiide bisika ko samakala ɗum noon fimu wawa kaditude tawa en sendoday ɓiɓɓe gine ten fof wiya alhamdulillah allah holɓe ñalanden gran illo non tigi no fersiti on d' abord live jiɗi wonɗoɓe waɗde ɗum surtout o sakkitoro ɗo franchement si tawno gmd e jokkuɓe fof no marno haqqille hari kadi on yewtiɓe yewtere kadi naninde kono ɓayi iɓe sikkude hannde ɓayɓe sellude gattoje ɗen ɓuy maɓɓe ala ma ɗum kamɓe ɗum ɗon wawata ɓe fuutade wallahi ɓe sikki sama kala ɗum yara e wa ndunu aɗa won tigi no weltan ko to tijjani e baɓe muddaru en e fode a image en fof kala dartaniɗo gonga kam ala e luuɗe goma o weltaniki kadi hajja maymuna ɗo wallahi ko neniɗa ɗo wawɓe yewtere ɓe weltanama par ce que ɗum ɗon tawaka toon mais vraiment par ce que ça me va droit au cœur ko fof yon tigi ɓeydita ɗum ɗon ɗon mi arta a solidarité waɗuɓe ɓen kadi e wonde e wadde ɓen fof haray ɓe weltana eɓe anndutu kadi koɓe woni e wadde komo fe ko sala mum woni e waɗande fi datanagol leydi mulɗi hay feƴƴi e ma a tawa ko histoire awa o histoire ɗo ko nutto o kañum solidarité ɗo wota goto sikku ko ɗayne ko si tawi noon an tigi a anndi ko hoorema wonɗa e waɗande wona goɗɗo goo haray ɗayne ala e mum kono ko si a sikkiti hoorema waɗa toon hoorema ɗayne haray en torike jama on yo Allah ɓeydu courage o ɓeyda volontaire yagal ngal emo be contribue gon ɗi o kañat yo Allah o dandude en hersaji enen gina yimɓe ɓen yo Allah hokku en kutu e doole sikkuɓe ɓen hannde ɓe wawi laaworde hannde ko fenande ɓe jogii fenande ko fenande ko en jii ko fewni gine kon bimbi e kikiɗe ko honɗum woni e heltude nande fini weyti wo guinen jono laaɓande mo boyi ko ɗayne wona jokkuɓe ɓen ko fenande ko ɓuɓuru sukuru ko haala ka ala aqida mino yurmi ha gina yimɓe goo cugol tawa jokka e ɓeeɗo e tawa ko golle ɗiyal lingil ɗo woni e wadde hande ɗiyal lingil ala tooke ala kadi aqida ara yiɓe jama on jirto ɓaawo ɗum ɗon jama on waɗa contribution on jama on kadi sela nanugon haala ɗum haalaji feƴƴinoɗi jogerɓe ara ɗo jooɗo wiya haray e yewtere yen anndi elage mamadou sellu kalen ko fefte guine on fof yiɗiɓe yiɗiraɓe ɓay ko alaji sellu yiɗiraɓe ɓay ko ɓe ɗum ɗo ko par ce que ko goonga ɓe jogii ko goonga ɓe maɓɓi ko goonga ɓe woni e huutorde ko ɗum kadi ɓe ñilli ko haqqillaji men hannde ɗo en foppuɗo en anndi hay feƴƴi alaji sellu yo Allah dandu haray toujours kadi ɗum ɗo ko luɗɗojum ha ñande ñala par ce que ɓe holli guineɓe ɓen ko ma guineɓe datano haqqe mum buy kadi no waɗi ko haqqille mum ɓe sikka alaji sellu kamɓe kala waɗuɗoɓe ko yettoliɗo kamɓe naɗen haqqille ɓe mari ko haqqille maɓɓe kamɓe guineen jon kala ko tooña haysi ko wonɗo jiɗiɓe wonno wadde ɓe hanki haray ɓe tawtiri e on ɗon par ce que kamɓe wona guineen jon yo tooña wona yo guineen jon tampini ko ɗum woni ka jikku maɓɓe ko ɗum kadi ɓe ñilni haqqille men hannde hay yawɗa jakarta wiyu tun ko a guineyenjo a heɓi ko acceyama a walata yaasi malgré tout mais hayɓay ko wallama hébergement siɓe ka nokku goo dow ko heɓaka wona tawa wonani yes fof
politique ala disello on waɗi ɗum ɗo tawi guinejo ko maayo mondir woni sosoje woni manikaji woni pullo woni kisiɗo woni ɗum ko a guinéen ɗum ko alhamdulillah guinéen ɗon no welɗoni no bewliri kadi ko yo allah okkuɓe laamu ngu e wawa kay tabitinde ko jama on habboriɓe kon goonga e numɗal e andingo guinéen jo no wawi wonde citoyen partout ko ɗum ɗon toriɗen allah jiyen ɗo kadi ɗeɗo mbalɗe jii koɓe woni e wadde mukko sukuru ɗo kon par rapport e programme ji maɓɓe par ce que enen lorsque CNRD waɗi par jour depuis que ɓe violi ɓe respectali d' abord la charte de la transition donc enen ko ɓaawo on ɗon wonde tant que on ɗon respectaka e nganndi retour de l'ordre constitutionnel artade ko heɗiti kon fof ko bumbayi ɓe woni ko haaju maɓɓe ɓe woni e waɗde enen ko mamadi wiwnoɗo ni mamadi Doumbouya ni son gouvernement personne ne veut se présenter à une élection en Guinée ko ɗum ɗon jokkuɗen lama noon ko ɗum woni e waɗde ko ngannde laaɓanni fof ɗeɗo balɗe o programme maɓɓe ko ɓe soƴƴini ɗo kadi honɗum Kalilu Konde wiiɓe wo hannde kadi jooni wonayo maire jo wo votane c' est à dire que hannde kadi vottugol ngala ko ɓe anndi ɓe déjà ɓe batri opposant ɓe goo tawtuɓe ɓe waɗuɓe hakkille mum ɗo ɓe anndi so neɗɗo waɗi aɗi e haɗa ɓe maayi kadi jooni noon goto votantaji tawi woɗe par ce que information koɓe jogitti ko hay goto votantaki hannde kadi ɓe nooma woni ɓe acca ɗon par ce que ɓe anndi ɓeɗa si bambodiri harayi ɓe liɓiɓe ndaare leydi kono woni e yaade ɓen ɗon tigi no ɗaani ɗon jooni hiɓe anndi partout ɓe gagnaki si ɓeya kadi e tawtodiri ɓe yani kadi joni noon ɓe wi hannde kadi awa CMD o fof parti maɓɓe on hannde kadi wona yo maire ɓe ɓen votane par ce que si votama ara e ɓeyɗa yani ndaare noon hannde exemple par ce que woɓɓe no ndetton ɓe anndan ko ɗum fewi ko ɗum woni ñande o yen yaltintinnande jama on ko ɓe wawata étudiude ɓe annda ko honɗum wona par ce que ko tamiɗen ɗon wiwɗen ko ma gonga tabita inchallah ko ma gonga kan tabita ko ɗum ɗon jokkude citoyenneté guinéen ɓe ɓen ko ma tabita ko exemple ɗum wonɗen e jonnude ɗon par ce que no woodi hannde sawtuɓe ɓen jiɗi kamɓe ko honɗumde woni ka hoore maɓɓe ko honɗum woni ko hoore maɓɓe joni noon laaɓana e poste enen ɗum ɗon concerna en ko concerni en ko retour de l'ordre constitutionnel o ko ma ardira no hanniri no on ko bayti e bawi inchallah e bawgal Allah ɓuri noon no sikkude feƴƴi ma ɗum wawata gasude ɓe jooɗike ɗum ko ni ɗum ko samakala no ñande wotere fina e tawa wiyata tawa CMD kamɓe Mamadi Doumbouya e groupe maɓɓe fof ɓe oonirama ɗo inchallahu rabbi aray komi toroɗo en wota en soɓi wota en haɓe wota en tewto kadi bloguer ɗarade addanan haalaji fettunoji wiya enen yen andi leader jon ko honɗum yewtata yen andi hannde grand ilo ɗo wi say Oumar goɗɗo arata wiyanan grand ilo no waɗi ɗum ɗo ma grand tijjani ma oɗa par ce que miɗo andi ɓe gonga ɓe jogi ara fa wona ɗo sabota illa yara ɗum aray jamma o yo change on mentalité wota tewto ɓen yimɓe ko ɗum woni defugol haqqille mum e ga wata ñamude ta goto sifanoo jokkuɗo gonga wota goto sifa wotane jokkuɗo gonga are jogoɗen gonga kanko gonga kallukat hannde foppuno jonniti alaji sellu gonga hannde wonnoɗo woni journaliste hannde ko Afrique besonni e alaji sellu nalagine kon leydi par ce que c'est un homme d'état un homme de paix un homme de justice annduɗo ko wonno leydi déroulé hannde si alaji sellu ƴettiɗo laamu ngo ɗo nder ennanɗo wondiri allah ɗaɓɓi koɗo fiɗa a wawata anndude ɗiɗi mum hannde yiiɗo bewɗe kikiɗe ko honɗum CNRD woni e wadde jara fella yimɓe ɗum ɗon fof ala waajade fefde guine o suudiɗo fellaɗo ɗo force spécial ko tewiɗo pas fellimo tewiɗo pas wona o vidéo mo goɗɗo ilo waddayno ɗo tawi himi hen ndilo kew ɗo mo laɓi o wiwɗo ɗo sori ɗo no laɓɓimo on kadi ko tewiɗo pas non wona la surprise non e mayi ɓeɗo ko simo waɗa ɗum ɗon ngaltina en ko holno waweten accinirde ɓe ɗum ɗon ko ɗum ɗon wonɗe si état de yalla hokku en dole tori allah ɗum noon ma ɗum ñande woɓɓe multiplié kamɓe kamɓe ɓe perdino lawol ngol depuis ñande Mamadi wonno parti o ɓe perdino hannde kadi c'est n'importe quoi ko comment que wawete redrécirde ɗum ɗon ko ɗum ɗon probléme o yo allah joni en doole ɗum ɗon wawata tabitirde kono ko heɓiti en fof en ani ara yandi o beeyo wattilo wallahi en gañay combat o kono ko sen wattani wila selen koye blogueur woy yoɓa koyɗo ɗeɗo mbaɗe kadi blogueur woy buno yalti ɗo ino ya waɗude ka TikTok wiya ndaare lagine no wayi faamin kinnana gina yemɓe ɓe ɓe wawa e hollude gina yemɓe ɓe image lagine ko lagine jibinaɓe goto hollata image mais si leydi moƴƴi leydi labama ɓurto heɓike goɗɗo warata wannama publicité ɗen ɗon kadi ko intérêt mum woni e ɗaɓɓude ɓay lagine ko noon
arko wonko yo buuɗi waɗa kooma boriire waɗa bumbaay jinayɓe marɓe hakkille ɓen fof noon yo anndu gooto waɗanta leydi goɗɗo publicité ko golle ɗen ɗum ɗon watta publicité haray wottane wiilay ɓen ɗon kadi démentiselle ko fenande ɓe jokki ko intérêt maɓɓe woni e waɗde lagine ñande moƴƴi o goɗɗo sifanta ko e ngenen jinayɓe goɗɗo waɗanta hen ka étoile c'est impossible enen ɓiɓɓe leydi tigi e ngannda e lagine moƴƴi sécurité heɓike laawol moƴƴol heɓike courant tabiti ko ɗortaɗo daro e feere fof wona filmango waɗa tekko ko fenande ɓe joggi mais démentiselle anden mbayyata haɓɓaji enen kadi leydi men ɗin koyoɓe anndu o wonno kan tabita fi kono ko yen immo kadi daroɓe non ko fewno ɗo non par ce que yen anndi woɓɓe no nanga waɗa porté dispari haani hay goto humpitaki ko ɗo woni ɓeeɗo no waɗa ɗo mamaya en fof yen anndi fenande ɗo woni e wadde nde haɗa wakkiloɗen no ɓeeɗo hettora no ɗum ɗo wawata wonide disponible par ce que leydi ndi ko hawtani il faut que waɗen ɗum ɗon pankare on ka immorta woyo wawa wadde andineɓe woɓe cirki no ñande fini wetti o ko c'est le moment parce que kamɓe tigi ɓe anndi wona soɓeɓe dokkiɗo ngo fenande woni fenande ɓe woni nder ɗon hay foy wallahi ko hannde kadi ɓe wi cmd on son faala o heɗo ɗon hay nokku ɓeeɗa wotata ɓeeɗa hannde kadi ko accugonɓe ɗo ko ɗum kadi ɗum kolle yiɗi par ce que ɓe anndi hay fof ɓe gaynani enen noon ça ne concerne pas c'est justement pour faire comprendre ɓe jokkuɓe ɓe anda ɓe ɗannini hoore maɓɓe no ɓay ko waada ɗo waɗe hoore maɓɓe faamay hara yo allah ɓuppe wallude jonna en dole ɗen min ɗo si allah jaɓi ko ni wonata sabu yo leydi moƴƴi wallahi mbiɗa wattidi mi wondiri mon notan ɗon jamde kisene assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup Seiko Omar, belle intervention. Haray voilà ɗo en jonno ɗon ɗen Modi Mamadou Lamine depuis l'Italie. Yoɓe prépare ɗon ɗen haray salminen ɗo ɗen Balde Mohamed, salminen ɗon Diallo Agibou, Sella Finde, salminen ɗon Oumou Dimon, voilà, salminen ɗon ɗen Oumou Dimon Levis Diallo, salminen ɗon kadi professeur Bari, Amadou Diallo, comment dirais-je, Yaya Bari, Sissé Ahmadou Yahya, en salmini donc kadi Mamadou Bachir Diallo et Sidiba depuis Lille, voilà. Abeba haray on faut salminama Mamadou Saliou Bulli Mamadou Saliou Bodewel Diallo, voilà. Haray on faut on salminama, merci pour les cœurs, merci pour les partages. Haray ko hawtu den ko wakkilagol en jonne donc kongongol Modi Mamadou Lamine depuis l'Italie. Après, bon, Tola va intervenir, Inch'Allah. Tola Natiga, Juni. Allez-y, Modi Mamadou Lamine. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Summa salatu wa salamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ka solidarité ɗo ka moƴoɓere men nde moɓodirɗen e fii mum e fii labuddaji men ɗin aray mi salmini on onon yimɓe moƴƴuɓe ɓen fof mi salmini on onon yimɓe yiɗuɓe yiɗamɓe lagine ɓuddu e newende yo allahu subhanahu wa taala on waɗu ɗo ay barke meɗen o ɓurta e ɓeydande e polgal ngal yo allahu ukku en polgal fiino goga ñiɓire lagine laamu dundaranke wongu en e lorrude ɗo ɗen yo allah subhanahu wa taala on naɓuɓe ka jurɗo e kefero ala yo allahu ukkuɓe koɓe hilno amin ya rabbal alamin haray mi fuɗɗora ɗo ɗen e ko yowiti e fi enen be musidɓe wonirɓe telebka leyɗe annasara yankoɓe ɓen ga e fi o solidarité haray min miɗo renti e miɗo suti kadi ko tawata hara e hiɗen raɓɓinɗini e muɗum haray noon miɗo tori en e yo en ndaruno leyɗe ɗen fewnori gaɗen noon ka wonɗen ga ɗuɗɗu e newende polgal wongal gangal e to en jemben ɗum ka meɗen fiino hutiren ka meɗen
sabu ko wonirɗen ɗo e ko addi en gaaɓe e yiɗi meɗen ko tawde e nokkure meɗen nden ardiɓe en ɓen ɓe waɗanaali en ko ɓe haani en waɗante kon ko ɓe haani waɗude e nder leydi ndin ko ɓe waɗaali ɗum ɗon jooni ko haajuji maɓɓe ɓe jokki eyi haray enen ɓe wonɓe ka annasarayankoɓe ɓe ndaɗen hara miɗo nodditi hoore am miɗo nodditi en yo en ar wallidiren jonnidiren juuɗe fii o solidarité yo en waawa heɓude no waɗiren no ittiren labuddaji men ɗi inchallah taɗoɗen e seeɗa e ɓe guineyemɓe ɓe anndanɗa hoore ma ɓe wardi haqqillaji maɓɓe ɗin e ɓe yari ɓe watti ɗum ka nder reedu ɗum ɗon iwi ka nder reedu naɓi ka haana yahude ɗon ɗen ka haani yahude ɗon ɓay en fof eɗen anndi si tawi ñaamete a ñaami ɗum o ɓenndi kan anndi ka o haana naɓeede haray noon ɓe jokkuɓe CNRD on ɓe fof hannde ɓe ƴetti haqqille ɓe wardi ɓe ƴetti haqqille maɓɓe ɗen ɓe wardi ɓe watti ka nder reedu maɓɓe ɓen na ilahiraji on sabu si tawi hawri ko on ɗum waɗi si tawi mi wowriri wano noon ko ɓay miɗo renti miɗo suti e ko fewndi lagine kon eno lagine fewndori eno lagine wona e jogoreede eno lagine min miɗo tanƴini tum haa takko pellet ɓeeɗo wonduɓe o CNRD ɗo wonɓe e poɗo paɗannaade ɗo ɗen bimbi e kiikiiɗe e jokka CNRD fii intérêt hum hoore ma acca leydi acca jamal leydi ndi ɓe acca wallitagol hoore maɓɓe wallito musidɓe maɓɓe wallito ɓiɓɓe maɓɓe taaniraaɓe maɓɓe ɓe jokka CNRD ɗo ɗen fii intérêt hum maɓɓe ɗo ɗen fii hannde tum wonaa fii hannde e janngo sako fii hannde tum ɓe woni ko ɓe jokkiri CNRD inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ko ɗum waɗi si tawi mi illi haɗay kamɓe on ɗo ko warbuɓe haqqillaji maɓɓe ɗin e miijoji maɓɓe moƴƴi ɗin e fondoji maɓɓe moƴƴi ɗin e ko tawata hara no nafaynoɓe konko ɗum ɗon fof ɓe hawƴidiri ɓe warbi e wureere woten ɓe ñaami ɗum ɗo ɓe yari ɗum ɗo ɓe ƴetti ɗum ɗon ɓe naɓi ka haani yahude toon ɗen ka ɓaawa honko ɗum ɗo ɓe naɓi ɗum ka hulko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wallah ɓurte en faamade faabo nafoowo hara yiɗen renti hannde ka leydi ndin fewndi ɗon ɗen hannde si tawi tun hawri koko ɓe woni e yaltinde ka réseau sociaux ɗo ɓe blogueur ɓe hawtuɓe hawtitoɓe haqqillaji muɗum ƴetti ɗum ɗo jonni CNRD e ɓe musidɓe meɗen wonɓe ka nasarayankoɓe ɓe gaaɗen wonɓe wallitade CNRD fiino ɓurtira ñoƴƴirde leydi ndin ñoƴƴira ngalu leydi ndin e fiino ñoƴƴira nafooreji men ɗin haray ɗum ɗo ɓeeɗo ko ɓeeɗo woni kalan gooto ko kamɓe woni kalan gooto ko ɗum waɗi so tawi mi inni haray ɓeeɗo hiɓe ŋaƴininmi sabu hannde ɗen anndi ɓe portoɓe ɗo ɗen ɓe annasarayankoɓe ɗo ɗen hiɗen anndi so tawi hawri ɓe heeɓi koko ɓe heeɓi ɗo ko e koko no caye maɓɓe ɗe wayɗoɗen ni ko yimɓe wonnoɓe woɓɓe wonno ka naange woɓɓe woni ka ɗowdi ɓe hawtidiri ɓe jonnidiri juuɗe ɓe jonnidiri feereji haa ɓe waawi heɓude koko ɓe heeɓi ɗo ko hannde noon kamɓe ɓe gollani ino hoore maɓɓe hanki ɓe gollani kadi ɓiɓɓe e taaniraaɓe maɓɓe ɓe janngo enen noon gineyen jo on hannde si tawi ɗum hawri hannde wiɗa heɓude intérêt humakum an tum a miijota ko hay ɓiɓɓe maɓe wona fi miijoɗa taaniraawo o maɗa hara hino jurmi wallahi hino yurmi kono yo allahu subhanahu wa taala on tabbintinan en goonga e nder lagina yo allahu lammin alaaji sellu yo allahu lammin alaaji sellu ara waɗana en ko ɗaɓɓirɗen e makko kon e ko tanƴinorɗen mo kon yo allahu subhanahu wa taala newnan en ɗum ɗon amin ya rabbal alamin haray musidɓe guineyemɓe o yii gilandema baawuuri ari ka laamu ɗo ɓay kanko ko politique ñolɗo ko o ñolɗo o janngi politique ñolɗo himo adde luuri ndin e nder lagine hande ko ndin luuri gilandema o ari ka primature ɗo ɗen ko ndin luuri ndi o woni luuɓude ko ndin o woni wujude e guineyemɓe ɓen hande inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna ko tawata hara hanki oya honno wiyanteɗan baawuuri hari himo jippirande fii googa ɗi duuɓi ɓuuɓɓe heewɗi
duuɓi heewɗi o jamfi guinéen jon o jamfi fuutankeejon o jamfi lagine fof wontide e nde fenande ɗo ɗen kono noon hiɗen anndi fenande ko nde neeɓi wo ko neeɓi wo ko nde luttata hiɗen anndi goonga ko neeɓi arde wo ko seeɗa o ardata haa o daro o ñiiɓa ɓay hiɗen anndi goonga warata wuppude wotere tum ko seeɗa waɗata haa o ara o darto o dadito haa o wonta ka o haani wonde ɗon kanko goonga ɓay hiɗen anndi goonga ko allahu subahanahu wa taala woni ko jeyi ɗum ara miɗo rerɗina hoore am miɗo rerɗina en udditen haqqillaji men ɗin eɗoɗen no ittiren ngu dundaranke ngu laamu dundaranke wongu ka meɗen ɗo ɗen hannde hino jooɗi e hoore meɗen ina waɗude ko faala inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna hiɗen habborade hay e gooto en habbora hay e gooto fiyo ar wawa en ittande ngu dundaranke ngal dundaranke yaagal wongal hannde ka e nder leydi men ndin e wongal e hoore meɗen ko enen ittanta ɗum hoore muɗum goɗɗo si o bentima ko an wawata yettanaɓe hoorema bento ngo bentaɗa ngal haray mi hewtuno ɗo ɗen fi andintingol en fi o kañot haray tinnoɗen wakkiloɗen goto kala men fof waɗa ko waali kon goto kala men fof waɗa ko waali kon ko ɗum ɗon tum woni komi rerɗinta hoore am mi rerɗina en e si en waɗi ɗum goto kala men fof ko waali kon inchallah e wawa waɗude e ittude labuddaji men ɗin tawa hara en soñjaki hay goto e meɗen ŋaƴƴilaki goɗɗo e meɗen mataki kadi donc haray mi salmitini o wono yimɓe moƴƴuɓe ɓen fof mi toraniki en jang e kisiye yo allahu subhanahu wa taala on yo ɓurtu ɓeydude wadde duwa e barke e meɗen e koko jokkuɗen ɗo ko yo allahu waɗu duwa e barke e muɗum yo allahu dandu en fekkade yo allahu dandu en faljude yo allahu subhanahu wa taala on waɗu e yimɓe fewɓe yimɓe andintineɓe jama on ko nafata ɗum kon yo allahu waɗan en guinéen jon o jokka ko nafatamo kon o pottito e ko lorratamo kon saabu hannde ngu laamu laamigu ɗo ko laamu lorrowu yo allahu subhanahu wa taala on jokkuɓe ɓeɓe yo allahu yirtuɓe ɓaawo maɓɓe si tawi ɗum allah yirtataɓe yo allahu subhanahu wa taala on pottinɓe hakkundeji meɗen ha wawen hettude gonga o wawen heɓude sariya mo andanɗa hoorema himmo fota e jama on fotto hara hay wona sade sengojo inchallah sifa o sariya wonɗo ɗo hannde haray miɗo wiya taw miɗo salmintinao miɗo yaw assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup Mawdi Mamadou Lamine, belle intervention. Haray on jarama onon kadi on weltanama. Haray ko ɗon hiwrotoɗen kadi ko ɗuma ɗo haray tola no wawi préparade ɗon. Haray c'est toi qui aura l'antenne tout à l'heure. Diallo Lamarana a salminama. Mamadou Bo ye Diallo a salminama. Haray Pate Diallo kadi salminama. Ko ɗon kadi Alpha Ba salmina. Haray on weltanama onon sendituɓe o live waɗi cœurji commenti e live on vraiment merci beaucoup. Haray le mouvement ensemble, voilà, c'est très important. Haray Tola, tu peux intervenir. Merci frère Ino. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Haray fono hiwra gine fono hiwra mo kala ka woni. Haray ko mi attorta yewtere anden ko weltanagol taw moƴoɓere nden gine yemɓe ɓen c'est-à-dire wakkilare ko jama on woni waɗde ko haray ko alhamdulillahi rabbil alamina jama on no weltana mouradu makko eɗen yiide golle ɗen haray toujours kadi ko ɓeyditanten ɓe wota ɓe découragé ko yon ɓeydu c'est-à-dire ka fokkutuɗen ɗon koko tiiɗi fokkutuɗen duñugol c'est-à-dire il faut yoɓoɗen mouradu moƴƴo aray guinéenɓe ɓen fappo hino weltana golle ɗen no yiyete alhamdulillahi rabbil alamin aray komi ɓeyditata ɗon mi ƴewta ɗo fi toɓɓe ɗiɗi haa tati toɓɓere aranere nden ko fi o sélection feƴƴuɗo ɗo sélection feƴƴuɗo ɗo ko weltanagol fahin guinéenɓe ɓen population guiné o c'est-à-dire so yi o sélection feƴƴuɗo ɗo wirtere nde CNRD heɓi nden e ngal haa hannde gila lagina illa lagina hara sifa ɗum ɗo waɗaali c'est-à-dire pouvoir inneteɗo ko pouvoir ko kanko laami leydi ndin pendant 4 ans et demi ɓe organise élection
tellement que koɓe maapi tellement que koɓe décience to moɓe annonce no on ɓenni ko ɗum ɗo wona yawde ka élection ɓe inni o ko 9 millions 400 wona yawde ka élection ñande élection o ñande wote ɗen e 13 heures ɓe itti on affiche ɗon ɓe affiche wondema joni no 9 millions 400 hande kadi ko 6 millions 900 kono ɓe haɗani ɗum ɓay wirtere nde gaynitiɗude few porte parole gouvernement o yaltino enni joni hayso ko 10% yalti kamɓe ɗum ɗo wawata bonnude élection ɗum ɗo wawata ittude crédibilité in élection to sumani gawal a wowli kono na gonga woluɗa démocratie c'est la majorité a wawata wi'ude élection démocratique siko 10% yehi woti ɗum ɗon wawata ittude crédibilité élection neɓata o are joni inno hande kadi joni hayso ko 5%. neɓata are joni inno hande kadi hayso ko 2%. neɓata are joni inno hande kadi jama o ñan hayso votani e woni ka suudu ɗum ittata crédibilité on élection pendant ce temps ko wona wi'ude kadi opposition o sime yaltime manifesti onon kadi woni innude non wona ka manifestation ji jonnata laaɓa wona ce n'est pas la rue qui donne le pouvoir ko onon kadi woni wulude ɗum inna menen opposition on sime landi e joni meɗen faala manifestade eɗon innude men non ce n'est pas les rues qui donne le pouvoir ko onon kadi woni men wolande pendant ce temps ko jonnata pouvoir kon ko vote jonnon onon tigi on organise vote jama o yaltata vota yon état kadi ara justifie o ɗon kadi inno non même si c'est 10%, élection o wawatake annulede ara c'est normal ini élection tawata goɗɗo wawete lamminede o waɗe député leydi pendant ce temps o waɗali campagne emo yehi hajju makka inde makko ne yalta parmi les vainqueurs de l'élection c'est à dire o ƴetta avion makko mo yaha hajju o arta tawa wonino député o anda hay kanko goɗɗo waɗe député tawata wona hay kanko duwano wonde député kanko ko tawa ko suppléant so ƴettim par exemple wano dabola wonno ɗon ka liste suppléant makko c'est à dire kanko ñande si tawi woni par exemple yo allah tan ɗo feƴƴini désigna ɗon ñande résultat on ko on ɗon président on ko ɗon déclaré gagnike suppléant jo wona candidat joni nde c'est à dire c'est ko explicangol guinéenɓe ɓen c'est jusqu'où la Guinée fait face à une situation extrêmement dangereuse situation wulɓinike ha tawi hande kadi joni pouvoir on kamɓe tigi ɓe panikiɓe anda ko honnon waɗa so yi o changement ji ko ɗon e wadde fof itta ministre de la défense wattira ɗo nattira ɗo ɓe gayni panikude ɓe anda ko honnon ɓe woni wadde jama on ɗo ko yo heɓino jonnidira juuɗe opposition on fof no fotata par ce que o élection feƴƴiɗo ɗo wona solution o addani pouvoir on ko probléme o addani pouvoir on par ce que o expose pouvoir on et ça devient un sérieux problème pour eux ɗum ɗo ɓe wawata surmontude ɗum ɗo par ce que ɗawa ƴettirde pouvoir par les armes kono a wawata lamorde par les armes ko impossible population guinée on holli CNRD kamɓe ɓe arduno dey e pinka ɓe ƴetti pouvoir o kono ɓe haaldano ko avec les armes ɓe laamorta leydi ndi population guinée holli ɗum ɗo donc ko wertanagol guinéenɓe ɓe très sincèrement je suis fier d'eux ko hikkinte ɗon ko weltanagol parti men on IFDC o parti mo élage président Cellou Dalein Diallo dirige ko parti ko tawata ko marɗo militant ɓe responsable marɓe militant ɓe réfléchi un parti d'opposition mo laamaki ha hande laggi goɗɗo jooɗo ka nder bureau mum wayno parti mum hande kadi le parti est dissous malgré tout ça plus de 3 mois et quelques ha hande hay fenowo e fenade mum goɗɗo innali awa o section ɗo démissionni o tawtoye pouvoir o fédération ɗo o démissionni o tawtoye pouvoir o comité de base hay goto nanaka e nder aduna law fof tawata ko iwruɗo ka IFDC tawa o démissionné
démissionné au pouvoir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il faut weltano aux militants et sympathisants. Weltano cadre de Mokoba, de Wombe, Golude, fi au parti, fi c'est-à-dire fi au gagné de la Guinée. Weltano parti à la tête, son excellence président Selou Dale Diallo, le futur Mandela de la Guinée. J'ai toujours dit. Au camp de Wanata, le futur Mandela de la Guinée, mon fala, yo windu nota. C'est moi qui le dis, ça c'est. Allez, quand on a continué un bébé, militant bébé, quand le bébé de Wakilare, bébé da, Jogo Nirgol, bébé, on a honte de water. C'est extrêmement important. Ini be yaltini on video wondema goɗɗo ino wari ɓe ngumum Canada to parce que ɓe yiɓe paniki jama o fof tuttike ɓe fi vote ɗen ɓe yaltinde vidéo ji journaliste d'investigation hino yalti wondema o opposant jo wo wonɗo e collaborɗo e président Sello allié jo e président Sello o ino wari e goɗɗo Canada justice o e waɗi golle mum ɗen on n'est pas contre ça kono objectif men on enen Guinée wonaɓe e wareede ɓen laggine ɓen ɗon kan situation mum ko honnum est ce que ɓe wonde fii ɓen wonaɓe e kinnabeede laggine ɓen est ce que wonɓe yaltude ɓen ni de noon sako woni feƴƴi Canada il y a 19 ans est ce que ɓe wolude hannde fii fonike mangue est ce que ɓe wolde hannde fii billo est ce que ɓe wolde hannde fii kala kinnapaaɗo des enfants de Eli Kaba ɓe ala waɗude ɓe ala waɗde donc objectif men o c'est très simple. La justice yo waɗi golle maɓɓe makko ɗen no haniri noon si tawi ko coupable ko yo ñaaɓe e condamné conformément à la loi kono objectif IFDC o c'est comment se débarrasser de cette dictature c'est comment ndu laamu bonguɗo hino iwrata e hoore Guinée yimɓe ɓen ko honno yimɓe portaɓe dispari bientôt 2 ans fonike manque lo 9 jeune ɗo heɓa 2 ans gila ɓe waɗa ɓe kinnata ha hannde goɗɗo a dalta ɓe kono ɓen hewtikira ka famille galleji mum ko ɗum woni objectif men o par ce que c'est quand siko sérim cek yaltuno joni ɓenneno ko journaliste étranger oɗo le kañum kadi le ko journaliste jo étranger kono ɓay o yalti ɗum ɗo no arrange ɓe ɗum ɗo hiɓe taƴƴini kamɓe wawa e buumude o mascarade élection maɓɓe ɗum ɗo yejjintina e Guinée maɓɓe minen min yejjitata meɗen andi ko on ɗo men fokkiti donc minen min yejjita men panika meɗen tori justice o e waɗi golle mum ɗen normal y a pas de problème minen objectif amen o c'est le départ de Mamadi Doumbouya et son CNRD. Parce qu'ils nous ont montré qu'ils sont incompétents. Un pouvoir à la 4 ans et demi. Lansana Conte, Lansana Conte, on va dire autoroute. Prince Wangal, on va dire autoroute. Alpha Conde, on va dire 36. On va dire autoroute à même Koya. Mamadi Kanko Bayo Ari, on dit Koya, on dit Kindia, on dit Mamu. O diwi Dabula, o diwi Kurusa, ko kankan o waɗe autoroute. C'est pour vous dire que kanko, ina woodi ko mapini mo, na fi Guinée mapini mo de, ko intérêt personnel mapini Mamadi Doumbouya. Sinon ko honno diwirta, Kindia Koya, a waɗali ɗon autoroute. A waɗali autoroute Kindia Mamu, a waɗali ɗon. Mamu Dabula, a waɗali ɗon autoroute. Kankan ka maka jibinaɗa ɗon, yaha a waɗa ɗon autoroute. Lansana Conte mo ɓurama yaɗo, o wawi yahaalo waɗe autoroute de honno dibricato jamais o yahaalo waɗe autoroute tanene o yahaalo waɗe autoroute Koba ko route la prince o ngal foppo waɗi autoroute lansana kon alpha konde mo yahaali Kouroussa waɗe autoroute ko Koya 36 o waɗi autoroute Mamadi kanko ko kankango ye waɗe 12 kilométre rentré wal ngal fof bondigal autoroute oɗo ko intérêt personnel mum jokku kala jokkuɗo mo kadi ko yo anndu o yooloto kanko e Mamadi Doumbouya par ce que ñande Mamadi Doumbouya iwi wo koɓe fappu maɓɓe ko caspin ma cooling ils vont répondre devant la justice ko yo laaɓanɓe wowa mayde maɓɓe nden o fait c' est à dire ɗo ko Allah woni e wallude guinéenɓe ɓen so ndaari hannde o partineteɗo IFDC gila inna ɓe naviguiɓe manipulateur ɓe kamɓe yaltunoka nder parti o ƴetti hoore makko ko gila honde goɗɗo wayri nanude rumeur hino yalti fii contre IFDC accino rumeur innugol ko ɗum ɗo fitti ka nder parti goɗɗo accino nangel a nanta goɗɗo no wola ɗum goto anda ko woni feƴƴude à l'interne cela veut dire que alhamdulillahi rabbil alamin donc
Guinéens, militants et sympathisants, bravo à vous. Continuons le combat. Continuons à resserrer les rangs derrière notre président, notre champion, le futur Mandela de la Guinée. Et très bientôt, on fera la dengon en hand. Wassalam. Merci beaucoup, Tola. Voilà. Aray Diarama Bouy pour les informations. C'est bien. Aray Sitawi Hauri. Sitawi Hauri Tola in Kamhon, non? Fodeyano ni prêt. Ojetta antenon si do mi hiwro do Aliou Ba, mi hiwro do Boubacar Sow, kanyum Mamadou Diallo, voilà, on faut qu'on hiwrama. Donc voilà, merci pour les partages, merci pour les cœurs. Si Fodeya est disponible, il a l'antenne avant qu'on ferme le live. Haray mi yulki on fu wonɓe nga comité de communication ɗo mi hewri kadi jama wonɓe ɓen duwanade wonɓe ɓe darde e wonɓe ɓe kadi wakkilanade e ngoji piru ka fewniɗen ɗo ko situation ɓuuri sattude ɗo haray jama on fu moɗon hiɗon noddita participegol kañoto meɗen on fiila buttaji meɗen ni andi toon hunde heɓortako ni ka leydi meɗen ko fi impose go citoyenneté meɗen on wonɗen wakkilanade donc haray ngo jippiro wona goɗɗo on ɗo ngo waɗande ko hoore moɗon wonno ngo waɗande haray hani en fof ɓeyɗen ko jonndi leggude meɗen en pour mettre fin à cette transition militaire qui n'a que trop duré dans notre pays donc haray si iɗon suti actualité ji fewli ɗin ka leydi meɗen ino hubbini ha feƴƴiti keerol donc haray min tori jama on fof ɓeɗe turi jamala guiren fof kala ko ɓe wontiri yoɓe immo ɓe daroɓe kadi to fingo jippiro meɗen ɗo ɓe wawina landude ko ɓuuri ɓeɗo gandi oɗo tinnurɗe tinka 5 septembre 2021 o prometi guiné o jaɓano respectude serment makko koko ɓeɗo wadde ɗo fof ɗo suti jewɗe ɗen no ɓe woni ɗe bonni ɓe haldita hay e goto o yi ɓe lanni fermude hunde ko jama on fof kala hande min miniɗo hunde laggine hande e huwa mo ko ɓe faala si tawi a tawta a maskaki a waɗali no ɓe faalira ɗum kamɓe a wa'ali wa maɓɓe haray a susta wolde gonga ka leydi meɗen wona ɓen imamuɓe wona ɓen sukaɓe wona ɓen sonnaɓe wona hay e goto ko ɓuri noon kadi ngalɗinde ko ɓuri kon hulbinde kadi jama on kadi ko tawata kon ɓe ɗaynoɓe ɓe ɗaynaɓe fiinoɓe gollitiraɓe ɓe ɗaynaɓe fiinoɓe heɓira faaleji maɓɓe ɗe juuɗe jama on par ce que sans onon jama lakine on ɓe wata yaade hay nokko donc ma ɓe gollitira on fiyoɓe waɗa ko ɓe faala kon awanni ni onon ɓe ɗaynanoɓe ka référendum jaɓi ko komin wolan noon fof on jaɓali on yii on yalti on wulli hewti ka présidentiel on votali malgré yeru win koye clan immi ko yi votani ɓe o yi koɓe sakkitori ɗon o yii ɗo kadi naali hersa min gila mi maandi gila aduna o wiyete gila mi maandi mi yaali sélection kahano ɗo jikku ñidduɗo ha yetti ko mamadi dumbuyanke won ko organise kamɓe tigiri ɓe andi ɓe jaggoton jama o ino laaɓani jama on kadi ino laaɓani ɓe kamɓe kadi ko ɓe won ko jaggade jama on ɓe tewoton par ce que waɗa haray enen kadi immoɗen daroɗen taditoɗen ko enen immoto walla hoore meɗen eɓɓa piiji ɗin fof si allah ala wallito en watta goto hulu lagine ko fi meɗen en fof lagine na meɗen jeyndi leydi ko ma senden jawɗen ndi leydi ndi gollitire no waɗire no sariya on hannir noon ɓeɗo yo andi ko maccuɓe meɗen ni par ce que si tawi goɗɗo a ikkike yeeso haray ko maccuɓe jama o kono ɓari noon ko enen wono wonde maccaɓe maɓɓe ɓen haray mi yanali hay nokko nde suti l' injustice wonɗo yaade hoore jama o haray fof meɗen immoɗe mi tori komi jeeji on gila ɗo on fof moɗon wonnoditama gila ɗo mo kala ƴettu responsabilité ji mum ɗin anda ko huwata kon anda ko waɗata kon hara jaɓali few associude o mascarade cnrd ɗo kala ko ɓe fokkidiri haray mi darotoɗo ɗo assalamu aleykum wa rahmatullah. Merci beaucoup Fodeya haray jarama Bouy on fof moɗon on weltanama onon intervenɓe ɗo ɓen fof haray mi ƴetta ɗon konngol haray mi kadi pour fermer le live haray d'abord mi andintina en fof fi kañoton boɓɓe haray no woodi yawitiɓe ko wonɗen wadde ɗo kon mais mi torike on mi jeeji on watta on yawito ɗum ɗo
mo be modon innama bitagatin yo wa walninde chaque fin du mois kala ko on tigi wawi haray non kadi ko eɓɓuɗen fi ɗum ɗo hina fi hande tum hina fi si tawi o régime ɗo tum changé ko fi poma hina fi menen ɗo tum kadi wonɓe ɗo ɓen hara ko menen ɗo ɗen tum si min gayni ɗo ɗen menen ɗo min ronki haray lanni non ɗum ɗo koyo woɓɓe go ara continue ɗum ɗo non ino waɗa très bien de manière transparente fi hondum fi yo wonan en ɗo pour imposer notre citoyenneté wana yen yawito ɗum ɗo ko en jogito moƴƴa nafay en mais non ɓe yiyata ko woɗɗi ɓe famata ko wona wowlirede par ce que sagu maɓɓe kamɓe koyo fou wowle ko wowlire no doit yarde non wata wonirde non mais seulement que si tawi hawri en wawi jogitade ɗum ɗo ande wondema c'est à dire goto laamitota ko lagine o yawo en ça ne se passera plus donc haray ko en wakkilo ɗum ɗo parce que en yii enen himɓe ɓen a jokkay ɓe hamɓe hewta ko pouvoir ɓe change complètement ɓe wonta neɗɗo go wana non enen kadi en welsido hoore men il faut jogoɗen vision il faut anden enen kadi na en ardaɓe lagine hande kadi enen kala laamiɗo ko en andinmo enen tigi ko enen wonmo yoɓude c'est pas lui qui nous paye c'est nous qui le payons il doit veiller sur nous il doit nous protéger mo doit en sécuriser mo doit en wakkilanade heɓana en ko golleji yalta citoyen ɓe leydi ndi wona himɓe golloɓe himɓe wuroɓe dans la dignité ɗum ɗon ko enen imposata ɗum ɗo musidɓe am haray ko yon andu o kañot ɗo ko tambiteteɗo fi poma fi ɓiɓɓe men fi taniraɓe men fi jatiraɓe men fi poma wimi ɗum ɗon laamiɗo c'est pas notre problème ko citoyenneté guinéen jon ɗum ɗon ko teddinte ɗum wonki banu adama teddine nder leydi lagine hiɗo wawi ɗum par ce que ko enen je leydi ndin ko enen hawti ɗum donc haray on yiɗo ɗen actualité ko fewndi kon ɓe organise ɗo sélection mo andanɗa hoorema ni force vive on wowluno wata mo ɓado ɗum ɗo on yi désordre national ko woni wadde kon her sawi o yi salle de vote ɗin vidéo ji ko yalti kon ko yimɓe woni wujjude c'est-à-dire vota c'est-à-dire ɗum ɗo noon aduna Allah fof yiiɗi image ji ɗo ɓe inna ndaari ko woni feƴƴude lagine c'est-à-dire yimɓe ɓen anda hay honno votirte ndaaru ko yimɓe sokkitoto e nder salle ɓe ƴetta ɓe votira no ɓe faalira fii ɓe yoɓa mbuuɗi ndaare onon on positi hoore mon question ko hombo woni yaltinde filmude ɗum ɗo yaltina ko wonduɓe maɓɓe tigi hersuɓe yawɓe ha maapode hoore mum c'est-à-dire ɓe hersino ha kamɓe tigi joni ɓe jiɓi ko honno ɗum ɗo ɗen gerdete ha ɗum ɗo ɗen areta quoi ɓe maapodino e Mamadi Doumbouya ɓe maapodino e o régime ɗo hande mo be no jiɓi honno sortorta wimi on miɗo weltani ɗo je vais souligner Sadio Barry o wonɗo Allemagne Sadio Barry frère Sadio miɗo weltani ma fi hon ɗum parce que a tawtiɓe a accompagne ɓe ha a yehi a ndaari tawi vraiment c'est pas bien a yiltitike joni a dénoncude a fankali moi j'approuve cela moi miɗo weltanimo parce que ko honɗum ɓuri bonde ko ɓe yimɓe jokkuɓe ɓeɗo miijite ɓe yimɓe jooɗi fuɗɗi aybinde opposition aybina selludale jallo ko réseaux sociaux ha hande selludale no jogi position mum ha hande selludale no jogi position mum onon faalaɓe jiibude inde selludale c'est-à-dire ha joni o ronku yiltitade awa innon vraiment onon faayi parce que vraiment ɓeɗo ɗen hina transition waɗani en ɗo ɓeɗo ko ɓe waɗi ɗo ko nanda e transition few ko jamfa joni noon fi watta en hersu ha ɓuri ni ko il faut en tant que neɗɗanke banu adama koye on tigi yiltito inna falji ko ɗum ɗon woni capantati on ko ɗum ɗon woni hollugol kañum kadi ko neɗɗo ndaare Sénégal ɗo jembinden ko moƴƴi ko musidɓe am waton innu waton eɓɓidiran en Sénégal e Guinée ene hina on yimɓe sakko eɓɓidire min to komi neɗɗo komi guinéen jo mi eɓɓidire e banu adama wata mi eɓɓidire tun e kulli ene onon on ala yiwde kamɓe ton ɗen ko ɓe woni e wadde kon c'est à dire si tawi hawri sariya on a memi ɓe salike ɓenna ɓe jokkatama parce que sariya on do haka jiiɓede enen noon
saria men on be ƴetti be jiibi be wallini to be moƴƴini saria go be indi ko do saria on do saria kadi be respectali mo cour suprême droit de wonde garantie di sariyaji do fof be do den no jokki be enen en yidum non armée républicaine droit de resécuriser de leydi din si tawi hawri laamu ngum waɗi désordre be yaɓe récupérer laamu ngum be jondita peuple on ɓen ɗon fof jokki formé spécial formanoɗo quelque chose de 500 éléments joni yehino ha 5000 éléments musidɓe am awa mi andinayi on wondema ɓe force spécial ɓe yoton ɗo fof no dari no haɓɓiti Mamadi Doumbouya ko ma tum wuura ko ma tum o laamo haysi tawi Allah ñawinimo ko ma o ndikka awa ɓeɗo ɗen fof no darnana suudu koya honno de wiyete mi yejjiti inde nden miɗo wonno ɗo komi windi inde nden ko ɓe darnana ton ɗen mo be maɓɓe no darnana suudu musidɓe am ɗum ɗon il faut que mo be anda ɗum ɗon donc si mi yiti ɗo ɗen komi windi ɗon je vous le dis tout de suite parce que c'est très important koya kansoya o force spéciale no darnana ton mo be suudu awa haray non ɗo koyo jama lagi non fof andu ɗum ɗo ko enen jeyi Mamadi Doumbouya ñande o nanga o Mamadi Doumbouya ñande resi makko maayo onon jogitiɓe cuuɗi mbuuɗi lagine ɗin ɗum darnira par ce que Mamadi Doumbouya warda e mbuuɗu lagine ɗi cuuɗi ɗon fof ko yoton ɗon ɗum fof haɗa on perdi c'est terminé ce n'est plus pour vous parce que c'est-à-dire on wawata traumatise de leydi ndin jama lagine hendo ɗon kinnapon yimɓe ɓen sokon yimɓe ɓen waron yimɓe ɓen violon rewɓe ɓen waɗon ko faala hay mineur ɓe bobo e ƴetto yahon kinnapon neniraɓe mawɓe c'est-à-dire innon wondema on sécurise ay on wonɗo baaba ɗum ɗon e nene ɗum ɗon jango kadi innon kadi ko waɗan noon kadi luttay ça ne se fera jamais de la vie ko yon andu wondema c'est-à-dire kala ko darnana ɗon kala ko okka ɗon woni otowal woni galle woni ko woni wo ande ñande Mamadi Doumbouya nanga resi makko maayo ande tout ça là ça sera récupéré par la Guinée ɗum ɗon ko yo henan on voilà hande on yii Sadiba Coulibaly ko ɓe darino wallitimo Sadiba Coulibaly hande o mayino ko kamɓe warimo onon wiɓe wondema no accroché e Mamadi Doumbouya wondema hino wondi e Mamadi Doumbouya c'est-à-dire hino il faut tumo wona ɗon hiɗon haldi ko firtatako on jamfike hoore moɗon parce que on ɓadotano ko on yiɗatano on naɓidatano e Mamadi Doumbouya habra Sadiba Coulibaly namori no tawa à 80% sortuɓe laamu Alpha Condé ngo jondi Mamadi Doumbouya hande on to ngo woni imo Maroc awa hiɗon andi ko hombo wiyete Alia sinano ɓennum Alpha Condé iwatano ko pale kañum e oya forestier jo yejjiti fewda inde makko ni c'est-à-dire Michel Lama ɓeɗo ɗen alamo andaɓe lagine ko ɓe dari Mamadi Doumbouya hino ko damal ambassade de France fi si tawi hawriɓe heɓali Alpha Condé hara kanko o natira ɗon a même temps o daɗa awa ɓeɗo ɗen non hande mo be mo hino andi ɓe wonino mbobo e nder leydi maɓɓe ndi hinaɓe citoyen jo hande kadi par ce que ko Mamadi Doumbouya andi ko ɓe wolata andi nde faala yo ɓe wowlu ko kanko innata yo ɓe wowlu sina ɗum hay goto susata ontude ko donc onon noon ɓadiɓe fe on ɗo sikki wondema vous allez en sortir menen c'est-à-dire menen andi c'est fini pour vous menen andi c'est terminé pour vous voilà Mamadi Doumbouya o yi hande Idi Amin ko Cuba o wonno Idi Amin no tawa à 95% fi ƴettugol laamu ngon jonna Mamadi Doumbouya Idi Amin no halduno ko firtotako hande o ƴetti Idi Amin o ferike mo France ga voilà mi profita ɗo fi ɓe yimɓe wonɓe yaltude waɗa débat ɓay mi nani yimɓe buyno wola par ce que enen tout c'est politique mi andinayi on hunde wotere musidɓe am piiji go jara hiɗa ya école fiya faamu ɗum ɗon piiji bo il suffit seulement ya taw haɗaɗa mari hakkil wawa utiliser hakkil ma kin analyse donc
Wano fe on do ni ko ne fe le Sénégal do de entre Sonko et Diomaye Faye ina wadnoɓe ni ko hombo no woni anda wonde mabɓe ɓe serti ko hombo kadi yimɓe kadi woɓɓe ko kan no jooɗi leydo enda no ganda ɓe ko naɓituɓe ni ɓe ko famodirɓe ni ɓe ko waɗuɓe ni hey hino wawi kadi e hoore ko ɓe divisi ɗo ko ɓe famodiroya kadi hey ko aduna on yarata non kono si goɗɗum fewndeke wato endu ko goɗɗum go hande ko Idi Amin itta ministre de la défense beppintina France gaɗen hay goto hiɗa ɗum ɗo ɗum na teddungal woɓɓe no jooɗi mi nani intervention ji woɓɓe yiɓe wowla miɗo addana ɗum ko privé am yiɓe inna wondema non c'est à dire onon on anda politique ɓe no wawi politique Idi Amin ko addiraga ko fi ko seera dossier ji ko fi ko waɗe ni e ni ko fi ko menen Idi Amin o ari o tawi men e leydi ndi andanɗa hoorema ni banu adama ko teddina ɗum sariya ko teddina ɗum ɗon yimɓe ɓen hino woni en sécurité ko ɗo ɓe addi mo ko hombo ɓe addi yo zéro ko guinéen ɓe wonɓe gaɓe hinade kulle ma français ɓen ma étranger ɓe go ko menen o inna yo aro zéra menen ɓe o dari ha mawɓe mum kinnapa menen ɓe o dari ha ɓiɓɓe mum kinnapa menen ɓe o dari ha neniraɓe amen kinnapa ko menen o adda ɗo fiyo zéro men ɓay onon ko woni on ko politique menen ko ɗum ɗo ko terre à terre ça c'est du terre à terre. Idi Amin est venu pour nous gérer, nous les Guinéens, à qui il a kidnappé nos parents, nos mamans, nos enfants, tout. Il est venu ici pour nous. Et nous, en tant qu'humains, en tant que des citoyens guinéens, nous allons nous mettre à sa place. Et puis c'est terminé. Voilà. On hay konder dedi, woppe ben hay konder dedi yumamun. Haray be huli ton redu. On dadata maide. Wallahi on maya nyande Allah hodirine. Ko hay ko ley danke mon son sori ton billahi ko ton maya ton. Parce que on idon habbiti o aduna do musiddo mon on yi'e musiddo mon dartido sere daraniɗo gonga innomo wattangila accu waɗu ni ni wattini ni fus ko siko fenande mi jokkuno haɗela ko siko puynam mi jokkuno haɗela min en tant que komi woni littude ko fi leydi andi min ko rouge jaune vert drapeau république de Guinée on ko mi défendata en tant que la wuuri si e nder ko mi défendata ɗum ko hewtin mi womiɗo yarli je suis à l'aise haray komi bien haray non ko heɓi miɗo womin siko victoire bien siko tawi kadi ko mayde nden heɓi miɗo bien haray yarlodiren ko haray no moƴƴi quoi mais ko woni min mi yiɗa himɓe men ko woni wulɗe reedu ko woni wo wattan hila waɗu ni komi wattanɗo hila waɗi si miɗo jooɗi e opposition an ɗo si mi wattanano hila haray Allah jokki ɓeygol Allah jokki golle Allah jokki famille am on ɗo haray miɗo fanki ɓure miɗo jokki haajo am haray no non ɗon mi wattana hila leydi andi wa'ata no wa'iri ni jiɓora no jiɓora ni min miɗo jooɗi ɗo ɗen fi miɗo woni à l'aise miɗo jogui nationalité européenne min nano non min mi haajaka e ɗum yoɓe waridir to yoɓe ɗum ina wattangol hila seede haray na wattangol hila jango mi anda ko feƴƴata e ndi leydi wonno ɓe raɗoto men ɗo men fof on tumade mi inna hon ɗum ko menen wattanno hila awas ɓay noon si ɓe raɗoyke lan ɗo hande min no woodi komi cippoyo haray ko meɗen fi hon ɗum par ce que haray c'est-à-dire que foppi no andi vraiment mi woni ko mi doit wonde ɗon en tant que guinéenjo mi feranoki hayre leydi andi fi min miɗo hetti feere donc awa il faut que jama on anda wondema c'est-à-dire kulol ngol ko ma wallinen ɗum to hande en fo meɗen en yi élection ji ɗi no feƴƴiri noon en yii ɓe wiyaɓe candidat GMD hande ɓe fof ko wonaɓe nomede koɓe ƴettuɓe waɗa koɓe faala ɗum ɗo noon solution mum ala sina enen wonɓe nder ton ɓen e wonɓe ko yaasiga ɓen koyen jogodir wallidiren no ɓe dégagire solution ngo ala ɓeɗo noon fi dégagugol ɓe mi sukaɓe wotti Guinée no immitoɗen kamɓe ɓe darti ɓe indi ko kamɓe ko moɓe lammini on ko laamotoɓe voilà ko sifa ɗin décision ji ɗin sifa ɗin engagement ji ɗon sifa ɗin détermination ji ɗin ko ɗum ɗon hollata laamu fof laamu wondema ina en dammi ina en baali ko en yimɓe en wawata jaɓude n'importe qui laamo en musidɓe am sa yo noon neɓatago hewta par ce que buy faami min mi heeɓi buy nodduɓe lan wonduɓe GMD ɓe indi la modi ɓe lanni mapade ɗum ko yimɓe ɓe mi andidiri wonduɓe e maɓɓe
be wi men wodi tigi tigi on ko me wondi men lanni ma paade nani men andana men sortora dum don ko teddungal men voilà hande sellu balde so sa noddi mo do joni si tawi o wolani mo ko woni ko bernde makko kon o inete onisi ba wuri so wolani mo ko woni ko bernde makko kon onisi usu falima la même chose be faw mabbe est-ce qu'on famille be wawata non yiltitorde baawo parce que be naati e ko andanda wala mani be wata yaltude e mudum donc hande ko woda ko hande ko wonani be ko yewgol ha be lutta e mum madum kambe on be wawata yiltitade hande kadi parce que ko be naati e ko hulbini so yi wonde ma enen be tawta do be ina wonde ma de ko goddungo hide mari hakkille e mari faamu hide hide kadi leydi mendi parce que c'est-à-dire kala ko yetta ciofe lotira wecce dimo hida ça dit c'est pas possible dimo fo dimo même ata sifa dum awa kambe non be acci ko woni be naati dum ko ciofe yetta lotira wecce be jonna donc kambe non don be andi défaite tumbe hebata don yeso ko malheur tumbe hebata yeso be hebata don victoire donc voilà pour ne pas être long bo dem bido ya fini haray ko andi ngolon wondema say fewndi don ko mobilisation nationale mobilisation Fore mobiliso, Haute Guinée mobiliso, Baskot mobiliso, Fouta Diallo mobiliso. Be won be Wolande en fi ZMD fo wadem be ko place mabbe. Parce que be hida la Guinée be hida ay goto ko hore mabbe tumbe jokki. Kala wi do vive ZMD. Si don way helu de pay pour makko helenu. Parce que ko ça dire ko modijo. Wondo mi wi'a mi subana hay goto kala wido vive CMD e hore o c'est-à-dire o malheur ko be wadi leydi men din kon o désordre ko be wadi ko der leydi men ka jamfa ko be impose legede hande c'est-à-dire ko hay wobbe be hande hay be ngumum be jeya hande kadi hande wobbe be ngumum be jetta be jonna be element be CMD wallahi fi yobe dad dum no wadde ko leydi men ha wobbe no jettude be ngumum jonna be ono no hande so sikki wondema on dada do on dada ta si tawi on immaki darti do fewndo do den fo wobbe no yaltude ni suusa yaha golle arta si on fijiri si feƴƴi do hay golle on yaltitata ko modo parce que hay sadi hay wonda ko der suuda la sécurité itti non sikke sa yalti donc ara hewti non say wonda dar mani ko il faut que tout le monde se lève heba conscience anda wondema di bandiji do hande kadi ko maare tembe hondum be arretirde be do de non be susata go mobilisation be susata fiu ko do wadi si to wadi si be interdire complètement manifestation parce que o denginde do woni be ida nande manifestation no burani be jewi de yetti finkari aray contre mabbe sibe nani tu goddo no wola fi manifestation on be huli on buri jewtu do finkari parce que be jogi arme je wini on fi contre peuple kono be jogaki arme contre manifestant parce que manifestant ko on ko sitay ko seda be yalti si tawi hawri jama on immike de wotere je vous assure ZMD o minio hare fi mabbe mayi donc hare dum do non ko en andu ko il faut un mouvement d'ensemble hare ko jama on prépare solution go ala hare mi hada do musibe an hare ko yafina gol modja ko message on juti kon hare je voulais vraiment intervenir sur ça hare ko wakila gol haray fewndo do de ni mindara sakiti be natude do ben on va les dire merci donc soirée Issa ba Mamadou Aliou Ba bas du pavé donc voilà haray Boubacar So on faut modon on weltanama donc haray merci hande live mengon en fermay modo onon wadube partage jidi wadi cœur jidi fop on jarnama donc merci à tout le monde et à très bientôt.